Asyai Nimakulwa Masuvie Syana Syoo na Kwivetana na Kuituma Mbusini Kana Masilangani Ivinda Mbua Yambiie Kula na Vala Masukulu Mavingitwe kwa Ivinda Yiasa. Woni ukulu ula wa umwene muthembi wa kanisa wa Katoliki wa mwithi musio musini wa mwingi Father Anthony Muteo. Vala eungamite iseso ya masindano ma mathau ma amoika mamovela wa mau na moko makanisa ma Katoliki kuma isione kivathukanio kiwanzani cha mathau cha Musila Gardens lina musangi ena movombe yange. Muthembi wa kanisa wa Katoliki parish ya mwithi musio musini wa mwingine wa kulienenzi Mosevu Mbua Yambiie kuwa na kuvanda no kenda makaketha moseo ma miunda yota nze mwe kulanga yuwa ngidi bya muno twete Mbua nzeo kunonga twasia mwingi na kitu hicho ndo kwa jumla kwena Mbua nzeo na ngai waitu ngai musio twendete byasaka na ando ni maime nesa mabane nesa na endi pia matane nango cha Mbua la juma ingeni waweta Syana isuve Ivindani kama Masukulu Mavingitwe Ivinda Yiasa no kenda kusia mbanga sia Kiw'U onduma na ndoi Masuviane na Mbusi Ivindani kala sina Kiw'U bonge kulia ikanya si maitu oranduma mwika alama nini ma PMC na langi ombe kwena Mbusi binge kwena kwitu ila Mbua yaua Ivinga na endi wana wingi nenda usini makai Masilangani ne kulia matethewe Asyai masisi bana woma mamazi wako Mbusini mezi na moma tumatongwesi ne kamale che tikete tuna another bad experience that iba aingi area itu ya mwingi kuya usini munene wa enzio nakula kungi ndo maweta kwimbusisu kuba no Masuviane na Kiw'U na nasia tasusu ndo wanabasia ambia abu wangwe na Kiw'U kikalaini ngabatu wengwe na Kiw'U kikalaini ni tiko ya Mbusini kativo twisubi ndo kwenda ndwa medhayo atoyasia pia sia mbingi mwe ndoku ano mekathi kuiga Kiw'U ila makwinga Mbusi medle Kiw'U katakithele menga lini na mena mao na watabia ndu mundi Father Mosione waweta kana masindano ane makwikithe kana manyiwa ma Masukulu Ivindani kama Mbusini inengo sione sailangwa na kumasiana na metuo methoku uvo tumiwa ndawa sia kumila nacha talent sio inengo sio lange manengete twina wanangiwa nosi A2 na anake mezi mobila wa mau wa moko handball netball na wa volleyball na indi talent lengi na ondo wanga yitu ni moseo na manengi talent tandu mamwika tubanga kila mwaka kwiko ndwa muthembono kanisa wa Catholic nenze moya kumakwata moko tio only tumanduma kwithia mebo ya kwikoka pia monduma kumaka malenyu monduma social life mandawa imwezeka na suondu kubwana nigukienda wasi akulevia sia kila muthemba na youth yitu nao ya kabla say no twase no to drugs ama namna gani no to drugs amadhau na monduma kisithio mondo langi nundu wa support event ya umundi mokie bano menya bamwe na itu na matunda ingia mibila ateka kutunga mibila kwithia bana itu ni sign kana kaundi ya itu ni endete amwika mayo and actually kwa niamba kanisa Catholic pa mwingi parish matonge mo ya mono na ngwasia kaundi ya itu yende nesa na mende support youth yitu ondo ingi mo makwenda mawia makwenda formation wanengwa information makwenda empowerment ngana mekanesa na meyo ngami Kuripota ulingo movo kumava musino mwingi kaunti na kitu nilina musangi